Kajinya kun ke bakrau pha hapdeng ke Arsenal bat ke Manchester City ha ke FA Community Shield arajar punriu. Kinong tepkul jong ke Arsenal kilong u Ricardo Calafiori u Kai Havertz bat u Martin Odegaard. Kajinya kun ke long ha Principality Stadium ha Cardiff. Kajing kerpang jong kene kajinya kun kalong bak Arsenal kelas tang da kajilakai ke baklan shisha. Tang hadin kumba arp sau sekon ke Arsenal kelayo ke gol ke Baningkong lewat Ricardo Calafiori. Kane kelalong kajing kepot ke bajori ke Manchester City namar ke Kenhun City kerang sustang ban penben ya kecilakai. Henry ke Arsenal kelapan bor nadu ke sekon ke Baningkong. Kajing yat ke bono Miles Lewis Kelly kala plilat ya Calafiori ban rung sya kejaka ke bakongsan ban penkut ya kajing yat ke bol da ke gol. Kane ke gol ke bakloi bha kelapan kelai ke jakun nadu ke bastang. Haba ke Arsenal kela tam da iwe lanot gol kirang ilekai jongka kila nang yo jeng syania kad ba ke Manchester City pat ke haban persyang banwan pai Henry ke Arsenal kela pen i ya ke jilekai ke badon ke jinga dei pha hapdeng ki benta baper jong ke Kenhun ki defender kila da pha ki midfielder kila penya ya ke bol bat kinong syak benta khmat kila yaiwat ikilan pan penroi ke jialam. Hadin kane ha ka minit ke baar pupra ke Arsenal kelayu ke gol ke baar lingbau Kai Havertz kane kela penlong ya ke skor ba ke Arsenal kantam da ar not gol persya ke Manchester City. Kai Havertz ula penrong ya ke bol lingba ke jarap ke bakongsan kawan Christos Solis kane ke assist ke peniru ya ke cingla jung Solis ban penmi kilat ke babha na ke bentagi teammate jung haba ke Arsenal klatam da ar lanot gol kajing ke Manchester City kelanang kamjur ke Manchester City kadon kam ban penrong ya ke gol ban penpai ke jingsyania Henry ke Arsenal kelada bha bat kam ailat ke City ban penrong ke gol u David Rayaro ula don bentah ki save ki bakongsan ken thop ke jing persyang na kirang lekai jong ke Man City wana la poisya ke second half ke Arsenal klub teng biang ya ke komel lekai ke bajur batang hadin kendiat por balas tang biang ke cilakai u Martin Odegaard ula penrong ke gol ke balai ha ke minit ke basau pupra kane ke gol klub penong ya ke Arsenal bantam dan lai lanut gol kajing mut jong kane ke gol kalong ke bakrau bha namar kelawan ha ke bastang jong ke second half ha ke por ba ke City kadang persyang banwan pai u Odegaard u badai u kapten jong ke Arsenal ula pen i ke cinglong nong alam ju ha kane ke jakun ka gol jung klub pen scam ya ke cingalam jong ke Arsenal bar kelap penong ya ke Manchester City ban habwa de kalat ke bakam syusyu ban penpai haba ka skor kelalong da lai lanut gol ke Arsenal kelayo ke cingada ke bakam suk ban penek ke cingalam hadu ke bakut ka weipat ke benta ke bakongsan ha kene ke cingkon kalong ka cilekai jong kirang lekai thmai jong Arsenal u Christos Solis padu Bruno Guimaraes kilastang ya ke cingkon par kecilakai jongki kelapen mi jengkermen ya kenu kersian jong ke Arsenal. Solis ula don bentah ke gol jong Kai Havertz kadba Guimaraes ula harapan perklan ya ke bentah pedeng jong ke Kenhun. Na kaliang jong ke Manchester City kane ke cekun kalong ke ba bha kane ke deru ke wei ni ke cekun ke Baningkong jong manager thmai u Enzo Maresca ha kane ke cekun ke ba persya ke Arsenal. Ke Manchester City ke don kirang lekai ke ba pau kerteng kum Erling Haaland Phil Foden bat kiwe kirang ilekai Henry ha kane kasngi ke Arsenal kelalaban khanglan ya kilat ki babon jong ke Manchester City kajing don jong Haaland ro kala penlong ya kenu kersian ban kemilinti ya kejingwan pai jong ke City Henry ke Arsenal kala dabha bat kala persyang ban Aijaka ke babon ya unong lekai khmat jong ke City kane ke pen i kejing trelang jong ke defense ke Arsenal namar dei tang wei urang lekai ubayada Henry barok kala trelang ban penek ya ke clean sheet kajing long ke bakerpang jong kane ke jekon kalong ro baka Community Shield kadeiro ke jekon ke bapli ke season thmai jong ke football England ke Arsenal kawan kum ke Premier League champion kad baka Manchester City kawan kum ke FA Cup winner kum ta kane ke jekon kalong kum ke jing penpau ke bor jong kine ki arti ki Kenhun syua ban stang pura ke season arajar punriu arajar punyau